Komisi benta ban penpriang ya ka kubor syakipat ba halor ke jingsingan haki serok ba balat ya ke jingja mensau kamtam ya kinongnya arsyaka ki baju mulien ban penher state ya ki tuk ke ban pelong ru kum ke jakastan hasurok ba national highway haman laga singi ublei ke balawan ra ru ya ke jingma ya ke jingim jaladi ban kumju ya ki pat ba ni ki kali ki bayat ling ba ke serok ba Kaseng Nyautrap Integrated Territorial Organization Sling Circle apa ke jinglam usamla Bankit Kersia bad usamla Marius Malai Sekretari ke Hito Riboy District ha ke jingetre ringkat lang bagi bar pulit ke Sling Police Station hinin ke singi blai ke santarik kula lingkot kelak pelong ya ke checking na benta kinongnya arsyaka hak serok Sling Bypass Riboy District Hagini kesini nak keling pulit kila pelong ya ke jing telasi ya kinongnya arsyaka balap babon na kinongnya arsyaka kim shimla don setia ya ke lisen bat kim pongru ya ke helmet bat nak keling pulit wa ke seng hito kila kentu ya kinongnya arsyaka ban burom ya ki anya kali bat ban nem pelong ya ke jaka lek kai hasrok ba Play ya baro mentangi don hang ni hampo kanika NH06 don Muslim bypass ringkat ini nak yang jongka Muslim police station ringkat terjun lang kini di perlok hijau nang na po ka 15 minit ni don ya kajing ya check ya kini ki arsaka te hakajing lap jonga jing lap jongi ni lap barabor ba ang ni po riboy jongi district jongi ibabun na ki riders juang ba ni nang ni ang tanga surok ki ba hapo padam hapo sinong hapo tau te ngi ibabun na ki jingjia ki ba sungsi ya ka jingbom sim kia hi jong ni ki riders ba ngilap ba ki kami ka jing mensau bat ka jing sungsi maka jing siapa susi ru apa de na kalian kejong ni tak pergi ka pagi ni para hijau jong barang ni punya ni don ban bersuto ya ki la kalong ni riders la ni ki driver tu bagi dai bandon ya kata speed limit habakinya bat habakinya ya ki tuila so kita ban pong amdai ban pong tong riders andai pailan riders so basong setin ru dai ban pong ya ka helmet bat ni pasruto ru ya ki bagi dai bandon ya ka kita ban nya ru ya kata speed limit nomor ba bonsin gajing bom la asu ki ban tela kam la rakyat over speed kawara ya gajing jia ka basungsi te ngai khub lai gini perlok hito ki badon taksi badon betalang ban ni kabalong kum kan kenja awareness le ban pasuto ya ki ini ki banyak asaka bat ki banyak sausaka ru ba hidai banyak ha kataka speed limit bat kawai ru ba kim dai banyak kali haba ki ladi buat bat susu na kalian kejongi kentu ya baru ki perlok ba jongi ki ba lagdai ki banyak asaka le ki banyak sausaka ki dai ban buat ya ki an kendon ki badai bat kamuka motor vehicle acts ba la perniat ka police department tanga don ban kentu ya ki police bun kumba phi mata ga stengsi makbangi don hapo kane juga bypass jong Sling juga highway harkat kajing ya trailang jongka police department apo jongka police station apo Sling hangne baru ngesngau ban ai khublei nak bata jongka Sling circle jongka hito Sling circle hi bro kabai langba da kajingla ga jongki ban convince ne ban penong ya denga awareness program ngila ban ong hakabam da kasni harkat kajing ya coordinate lane kajing ya trailang jong ka police department napo ka police station nangne hoi da sisa ngisngau ban ai gajing khublei ka kerpang namta ka hul police department hi jongka sarkar Meghalaya baro kobai mat khamtam nagmata ki traffic police nagapor sakapor kumbang lagi ya ki rasam social media kilinya le ban check lane kilai le ban le ya kene ka checking nagmata ki riders ba ni ong bat kumjuru ya kene ki drivers ki banyak without helmet lane ki besong hadu laingut sangut hagawai ke skoti lane ga bike lane kum gitu ki tibla nya kali hagadi hagabam pat khamtam nagmata gitu ki riders ki ba saj penlong tamasa banile kairis ya national highway ngasngau ban ong kane ka karwo ka basai nagmata gitu ki riders
kibasat penun kam yau highway kum uta utrak lane kata gajing kata ka jaka yale ris ka jungki ndrei pihak bentip pihak bersutu ba ka highway ka national highway hi kamdei kata kamadan lane kata katra ka ba pinile ka yeres kamar kane ka wandra aka ka jingja ka basusi lang ba ka kane ka jing le ka makor ka jungki hoi da sisa ngi hap benteka yala ka jing imila jong yala ka jing imila jong khamtam ada pimpateu ya ka jing imila jong ru henry to perkhat lem na banta kinong lek kinong wan khamtam ki khulung ki khna ki bedai na kilunti ki skin khamtam hapo jong national highway khamtam apdang snong ki national highway ki bayat lengba ki snong nomor ki khna ki bobun ki bayat ki balek kai ki bayat ki bayang ki balek don kam halanti skin maybe you'll say kan wanra ka era ka e gajingja ka basusi lengba da gajingnya klama kor ka chupi ndai ka bu scam hapo ka mensim ka chupi kata ba ka national highway hi kamdei kata ka track lane kamdei kata ka madan ba pini pen i yang ka kasap kopong ka chupi ba pini pen i show lane ban ya show off ya kata jingla ka jingnang ka chupi ban ya ris lane ban ya le kai bending i ki baik ndai tip ya kata ba kecing im ni kedai tang season kada ngila du season ya kecing im nginom la ban yo shu sa season de sa season ngas kau ban ai kecing kulai kerpang nang mata ke police department joko umsling police station baki la ya kloi bani don rangkat lang bat ngim tak singi bat kumjuru bangin ya tek lakam nang mata gane kecing ile kai res khamtam hakine kisni por khamtam hakine kisni ko badang dai tak kisni jing ya le kemen la ne kecing ya le yawan ya bam ya di suba dari lengba da gane kecing nya race ka jungpi lane kajing ele kai race ka jungpi apo kine ki national highway kan wanra ya ka basusi nang mata ki ba ik ki bathon ki jungpi khamtam nang mata ki ba hi ngasam ki jungpi te ka karwo ka basai hi nang liang jongka hito ribhoi district bar harangkat jongka hito umsring circle ni pha e gane ka karwo ba to ya batskor ya gane ya ka ba pilesyo ba pimbit bani le kai yares lane ba pimbit bani le kai bani ya peti rongpong hapo jongu national highway kublai subun kublai si hajarmu hito kayang namar kari